Mlaleli, ngiyakubingelela egameni leNkosi Jesu Kristu. Ngingubaba Musa Dube, ngiyamthanda Jesu kakhulu. Egameni lelibandla levangeli lelisezulwini namuhla sitokhuluma tindzaba letimnanzi, tindzaba ta Jesu, tindzaba tensinziso, tindzaba telithemba lethu, lithemba lethu lesiyawuhamba nalo ngisho sesedlula kulomhlaba. Haleluya. Ngike ngaba khona ke esikhathini lesedlulile lana lisaqala lehlelo nemfundisi Msane namhla ungithumele ngedvwana sidawuqhubeka nesifundo sethu njoba sathi ke emlaleli ukuthi sikhuluma ngendzaba yebungcwele bekunyona ngcikithi noma ke itheme yelibandla lesikilo evangelical ezulwini silaphana ke mabukana neCalabash. Uyeta nje utokhonda kanye nathi siyakhonda njalo ngemasonto sicala nga-10 kube i-Bible study bese sekuthi nga-11 sekungena inkonzo lesiyibita ngokuthi i-main service. Kodwa nje kulamalanga i-Bible study isamile, beka indlebe kuwumsakato utawuva ukuthi inini i-Bible study. Bese siba nemthandazo njalo ngalesithathu kusukela nga-5:30 kuya ku-7. Sekunethe inkonzo ke tema-fellowships ngekwehlukana kwawo kabasha bomake nabobani. Ngawungena mlaleli elihlelweni lethu namuhla sibuka sihloko lesithi bungcwele kulesi kubukako, holiness in what we see. Ngitawufunza ke encwadini yaMateyu 18:9. Kodwa nje singakaqhubeki ndawubeka umthandazo. uNkulunkulu longcwele nasesikhathi lesifisha lesihle nakangaka sekubuketa livi lakho ngebungcwele. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele, khuluma nomlaleli, khuluma naye wonke lotayiva le audio egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Ngitawufunza ke mlaleli ngifunze kuMateyu 18:9. IBhayibheli lapho lisitshela ukuthi futhi nangabe liso lakho likonisa likupulute ulilahle khashana, kungcono kuwe kungena ekuphileni uneliso linye kunekuthi ube nemehlo omabili kanti utawulahlwa esihogweni semlilo. Haleluya. Livile ngamagama lawa lashiwo nguJesu la. Kodwa nje singakaqhubeki ngoba namhla sikhuluma ngemehlo, besikhuluma esikhathini letedlulile ngebungcwele timalini, ngebungcwele kulokwanalokwa. Namhla sikhuluma ngeliso. Ngawuthanda nje kusho nati tintfo letivame kushiwo ngama-quotes lavamile laphathelene nemehlo nekubona. Ithi ke le quote le, no one can hide anything when he looks directly into someone's eyes. Usho ukuthi umuntu nakakubukela elamehlweni ngco akubude. Awu impela ngabe ngikhuluma ungamiye ngalowo muntu ngoba sokubuke la emehlweni. Lokusho ukuthi emehlo ahlangene nalesi kushoko. Angibukele enye iquote la ithi it's not what you look at that matters, it's what you see. Lokusho ukuthi njoba ngibuka nje ngiyabona kodwa angiboni konke. Lokusho ukuthi ufuna lokumcoka ngilele ngubonako kulele ngubukako. Isho njalo le quote. Naye ke lenye iquote lemnanzi kakhulu letasisita noma sesibalekela kona. Ithi out of sight, out of mind. Lokusho ukuthi indvo longayiboni iyaphela engqondweni yakhe, igcina isukile engqondweni yakho. Kusho ukuthi nakukhona indvo lothi nawe uyibuka ikubangele sono, lelinye likhambi ukuthi ungayibuki leyo ndvo, uyi-avoid ngayo yonke indlela. Tonke taba takho ukuthi ungayiboni le ndvo ngoba uma ungayiboni iyaphuma engqondweni yakho. Sizaqhubeka ke mlaleli ngidawugijima nje ngibuke ukuthi bodokotela bemehlo bona babonane emehlweni ethu. Yini lena dokotela wemehlo lakayibokako emehlweni ethu? Nalokuthi ke liso limcoka kangakanani emtimbeni yethu. Now labo dokotela bemehlo babitwa ngokuthi ke ngama-optometrists siyati. Now uthi ke lo optometrist lona ngibukabukile nje wathi when someone is excited or scared or overcome with passion, lokusho ukuthi umuntu nakethukile noma ajabulile kakhulu, uthi ke lona leliso lakhe lomuntu kukhona nakuthiwa la esweni lakhe yi-pupil. Le pupil ke le ndingilizi yaleliso uthi ke lo dokotela iyakhukhumala. Lokusho ukuthi iyakhombisa ukuthi lo muntu ngendeka kubuthukile, ngendeka noma ujabulile noma nje kukhona indvo lemgidatile lo muntu lo. Now lokhu kusitshela ukuthi liso liyakhomba ukuthi simo semuntu sikanjani.
Nangiphinde futhi uthi lo dokotela eyes are a window to our health. Kusho ukuthi liso uyabona la esweni ukuthi umuntu uphilile noma kanjani. Nawe nje kodwa vele emlaleli umfana uyakhona ukumbuka la adlala ebaleni ukuthi hayi ubuke lamehlo ukuthi hayi umfana lo ngathi kukhona lokungahambi kahle. Uthi ke yena through the eyes uyakhona ukubona ukuthi lo muntu lamehlweni uyakhona ukubona ukuthi lo muntu unashukela lomnengi. Uyakhona ukubona ukuthi lo muntu unesimila engqondweni, i-brain tumor, high cholesterol. Uyakhona ukubona nokuthi lo muntu ngabe unayo inshukela, i-diabetes, nalokunye lokunengi. Lokusho ukuthi dokotela wemehlo nakathi nje emlaleli, yeyi uke waya ingohlola shukela. Ungakuthathi kancane lokho ngoba kukhona la kubonako la esweni. Noma wena usengakadadi ukuthi unayo ishukela, kodwa dokotela wemehlo uyakhona kubona la esweni ukuthi kungenteka kube wena unayo ishukela. Now uthi ke lo dokotela lapha kuleliso lakho kune nerve noma umthambo lohlangene lohamba direct uye engqondweni. Uthi ke lo mthambo futhi uphinde u-extend wedlule uye enhlitiyweni lo mthambo losuka la esweni. Lokusho ukuthi liso linalawo mandla lawo. Uthi ke i-retina le nke ngakhuluma ngayo ekuqaleni it detects light ina 10 layers inemacansi langu-10 lana over 100 million cells. Ngicela lamlaleli isingisi sihle singacondzani kahle nesiswati. Uthi ke 50% of the brain is directly involved in the vision. Lokusho ukuthi ingqondo yakho isebenta kubuka netulu kwa 50%, cishe kwedlula i-half yekusebenta kwengqondo yakho. Uthi ke emehlo ethu asebenzisa kakhulu ingqondo. Kungako ingqondo emehlo uma ulele ngiwo kuphela la shutter down ngoba asebenze kakhulu during the day. Emini a shutter down leletinye nama senses lesinawo aya ehlisa nje lizinga ngoba nangimemeta nje ulele uyakhona ngiva kusho ukuthi le sense yakho yekulalela ayikacishi ithenje kancane neyokuthinza nangikuthinza kunyikidisa uyangiva, kodwa emehlo awanjalo. Now sesitawubuka ke emlaleli ukuthi njengoba sesiwabukile emehlo ukuthi athatha kangakanani engqondweni. Sathane ke wakwadi lokho uma kade awucondzana naJesu, wathi ukuthi nangikhulume naJesu ngamthatha ngemehlo ngithethe 50% noma ke ngetudlwana kwa 50% wengqondo yakhe. Uthi ke Jesu lapha kuMateyu 4 verse 8, angimfunze Mateyu 4 verse 8 kuya ku10. Uthi ke lapha Sathane siyayati indzaba Jesu lapha uSathane uhamba naye uthatha Jesu uya ehlane uyolinga. Nange Sathane uthi la ngoba uyati ukuthi ingqondo yemuntu uthi asengimzame ngengqondo ngoba 50% noma ke lokungitulu kwa half wokusebenza kwengqondo yakhe ndabe ngimthethe nangithethela amehlo akhe ngambhekisa le. Uthi ke Sathane waphinza futhi Sathane ngilo verse 8 wamthatha wamenyusela esicongweni senzaba wamkhombisa yonke imibuso nebucwebecwebe bayo. Wathi kuye konke lokhu ndakunika kona na ungamane uwe phansi nje ungikhothamele. Uyabona ke Sathane une experience. Sathane kade kwasabona Sathane uyadi ukuthi umuntu ngimbamba ngemehlo ngoba ingqondo yakhe 50% lokungenani uthathekile nangibambe nje lamehlo ngingamuyisa ngalamehlo. Ndawo ukuchubeka ngithi sivele thina bobabe nabobhuti sidalwe ngalendlela yokuthi la emehlweni sithi singabuka siphinde sibuke, asiboni nje la kuphela siphinde sibone nalokunye, sibona kakhulu thina emadoda thina bobhuti. Sathane ke uyakwadi lokho ukuthi nangimbambe nje ngaloku la kakubonako ayingimehlulile. Uthi ke Jesu nakasekaphendula la uthi Jesu wathi kuye suka Sathane ngoba kubhaliwe ukuthi ubokhonda inkosi uNkulunkulu wakho umkhothamele yena yedwa. Le mpendulo lena njengemzalwane ngilenye longayisebenzisa maso ufike esilingweni sekuthi sowubona lokuthi akwenda ukuthi uwe lesisweni esonweni. Now uthi ke Jesu suka Sathane. Nginana ke le ngithi mina i-critical time noma ke sikhathi lesibucayi. Ngibebede lenye indlela ukuchaza kodwa sikhathi lesibucayi ngilesikhathi lapho naso ubonile bese kuba khona lokwendako sekuba nesinqumo losithathako.
leso sikhashana leso sibucayi ngekuthi loko lokwentako noma lokukhetha kukwenta ngalo lokubonile ngiko lokutawusho ukuthi ukhwesha kangakanani kuNkulunkulu noma-ke usonzela kangakanani kuNkulunkulu. Ndawubekisa ngalabashayela tindiza mlaleli, nakathi lo controller noma kapteni athi nyalo sijika 1 degree, ufuna ukuthi wena lo controller le ndiza ujike lo 1 degree. Ndawubekisa indiza nangabe iyahamba iconze eMozambique nje nyalo, bese sekathi lo controller jika 1 degree, ajike lo 1 degree, ahambe 1000 kilometers, utawukhanza ukuthi lo mva kasalende eMozambique, so ulenda le Tanzania ngalokuthi ujike nje 1 degree. Lokusho ukuthi mangabe ubona ungumzalwane ubona into lekuyisele esonweni, leli zinga lojika ngalo wena ungathatha ngekuthi hawu ngiyekele nje ngente kancane nje ngikhweshe kancane kuloko, angabasakwenda lokhu lokubhalwa eBhayibhelini lokusono lesithe straight ngo ngente nje lokusecela ngikhwesha-khweshile. Unganaki lokuthi uyawela khashane naNkulunkulu, khashane naNkulunkulu, i-critical time. Uthi-ke Jesu lana kuMateyu 6:22 sibane semtimba liso. Ngakho-ke nangabe liso lakho liphilile nemtimba wakho wonke uyakuba sekukhanyeni. Akasasho-ke Jesu la ukuthi uma ngabe liso lakho liphilile kusho ukuthi nemtimba wakho uphilile. Uyabona-ke yena sokungetulu kwe-optometrist, ngoba i-optometrist itasho ukuthi hayi kusho ukuthi liso lakho lihlobile udeshukela, kanti Jesu uthi yena awusekho ekukhanyeni uma ngabe liso lakho lingcolile. Ufaka lesimo sakomoya ukuthi ngetulu kwa-optometrist, dokotela weliso, ukhona sigaba sakomoya. Uthi-ke Jesu sibane semtimba liso. Ngakho-ke wathi ngakho-ke lokho kusitshela ukuthi uma ukhwesha, uma ubonile, uthatha sinqumo lesifuthe sikukhweshise kakhulu uNkulunkulu. Ungathathi nje 5 degrees noma 1 degree uthi wena ukhwesha utsheke nje kancane uthi hayi uNkulunkulu ngeke aze abe nenkinga kangaka, ngoba uthi khanza ukhashane naNkulunkulu. Ndawo natibonelo lana ngisachubeka nje nathi tibonelo lapha labenda kabi ngokuthi bona bakuthatha nje lokuncane bajika kancane esonweni. Ngawuthatha eBhayibhelini ngoba ngilona linetibonelo lesidijwayele naleti leti cover indzawo lenhle kakhulu. Kuna Eva lana, lithi iBhayibheli Eva wasibona sithelo, wathi lesithelo lesi sifanele kudliwa. Nayi le critical time, lesikhathi lesibucayi simtshela ukuthi sifanele kudliwa, wakhohlwa ngensando yaNkulunkulu. Sina David naye siyamkhumbula nakabona Bathsheba geza. I-critical time, isikhathi lesibucayi sakhe sathi ngibiteleni yena, wakhohlwa ukuthi uNkulunkulu utheni ngalokho, umfati wemuntu. Sina Ham, niyakhumbula boHam naShem naJafet. Ham yena wathi hawu nangibabe wahlekisa ngebungcunu beyise. Siphinde sesibuya ngalapha ke kulabenda kahle. Bona i-critical time leyabenda noma ngesikhathi lesibucayi bathatha sinqumo lesicwele livi laNkulunkulu. Siyamkhumbula Josefa naPotifa. Josefa alikhulumi ke la iBhayibheli ngekubona, kodwa siyati ukuthi wabona phela ngoba siyayati inhloso yalo mama. Inhloso yalo mama kwakungukuthi abambe lo mfana. Manje umuntu nakanenhloso vele ugcokela leyo nhloso. Nginesiciniseko ukuthi Josefa kukhona la kubona lokwakungenda ukuthi i-critical time noma isikhathi lesibucayi simshaye la ahluleke kuloma. Kodwa lithi iBhayibheli Josefa wabaleka wathi nyawo ngethwali. Sibonelo lesihle lesi. Lithi liBhayibheli Jesu wabona ticuku tihlakadekile, waba neluvelo nalo. Critical time ya Jesu luvelo. Sibona Stefane naye la wabona emazulu avulekile nabamgcoba ngematshe, wathi uNkulunkulu ungababaleli lesono lesi. Mhlambe kube kwakungimi bengiyathi Nkosi laba ase ubakhombise ukuthi mina ngiyinceku yakho. So ke nje ubanswinye batobona ukuthi mina ngiyinceku yakho. Kodwa nawu Stefane la i-critical time, isikhathi lesibucayi simenda ukuthi athi Nkosi bathethelele. La siyakhumbula naPaula naSilas. Paula naSilas lapha wabona lapha umgcini jele sekuwetibopho lisango lelijele livulekile. Lithi iBhayibheli bona bathi bamemeda bathi ungadibulali ngoba sonke sikhona la.
mhlambe kube bekungilomunye kungilabanye bazalwane mhlambe labangakanaki ukuthi thina njengabazalwane sibidele ukuthi sikhuthe abantu bangadilimati bangadibulali bekade uthi asekabona amandla kaNkulunkulu asekabona ukuthi thina sibabana atibulale kutobona wonke umhlaba ukuthi utibulalele ukuthi uNkulunkulu wethu usiphephisile. Bazalwane, ngithi asinake ukuthi critical time lesikhathi lesibucayi kulele sesikubonile senda njani. Engathi livili laNkulunkulu singaligcisha etinhlitweni tethu ukuze kuthi uma ngabe sesiyabona sivele sithathe isinqumo lesigcwele livili laNkulunkulu. Namhlanje nasiphila esikhathini lesimadima, isikhathi sabo digital content. I-digital content usibona konke, sikubona la tandleni tethu. TV nayo seyinesidunge kulamalanga. Sikubona konke la tandleni tethu. Sibona konke longakucabanga futhi siyakukhona kukusesha sikubite lele sifuna ukubona. Caphela ke wena njengemzalwane ukuthi wenda njani lapho kulesimo lesesikuso. Kunabo video game lesikhuluma ngabo la. Bakhona la tincingweni. Ungakhanza ukuthi kulesi sikhathi awusakhona kwenda umsebenzi wakhe emsebenzini ngoba sowuthathekile lana sowubukela lana ukuthi badubulana njani labantu lapha kwente kanjani. Na ungumntwana awusalaleli batali bakho sebayakubita abantwana uyathalalisa ngoba nayi le game lapha sowuyawina wena. Tonke leto kufuna sathi ukuthi nangabe siyabuka senda njani yiphi decision lesiyibukako. Kunempilo yelive lasikhutile uNkulunkulu kulo Jesu wathi asingaphili njengale live. Kukhona la kunekuthakatha kunekukhonta tithico kunako konke lokho sesiyakubona la tincingweni sibone ukuthi kwenziwa njani. Ungatikhanza kulesi sikhathi ufundzela buthakathi ungakanaki ngekuthi wena ubukela nayi video la kuyalandzeleka kumnanzi ukubukela kumnanzi kanti ufunza imikhuba yebumnyama. Kunanaku lekuthiwa ke i-sexting bengeke ngithanze kodwa ngoba vele kukhona bantwana sebalalana la tincingweni noma ke bandla ngingasho kubantwana bathathe lolu ucingo bachinjiselane letindzaba leti tekulalana tithombe konke lapha vele umuntu abe kufana nekuthi unale singani sakhe la. Tonke leto sitenda ngemehlo. Manje ngiyakhuthaza bazalwane ake sesinake ukuthi sibukane ngemehlo ethu. Siyabukela kubo TV, sibukela ama-scary movie. Letinto tiyanamathela la ngqondweni bese setiyasihlupha. Kungako kukhanza ukuthi asisakhona kulala ebusuku, mhlambe sesithatha netinqumo letingalungi kahle ngokuthi sesibukele lapha emehlo ethu asifundzisa tinto letingahambisani nelivi laNkulunkulu. Siyakhuthaza ukuthi bazalwane ababukele igospel, ababukele bafundisi bashumayela, ababukele into letitawuthuthukisa timpilo tabo, babukele into letitawuthuthukisa kuphila kwabo, i-health yabo kwetempilo kuyo le digital content. Ngoba phela ubidele ukuthi utikhethele wena ungumzalwane, ukhethe lokho lokutakwakha lokungeke kokubulala. Siyakhuthaza ukuthi bazalwane babuke bafunde iBhayibheli, bafunde akhona ama stories tindzaba leti based evini laNkulunkulu. Siyakhuthaza ukuthi nakubo social media wena njengemzalwane phumele ebaleni mangabe kukhona vele lo vetako ukuthi hey nathi tithombe letingalungi la, phumele ebaleni wena njengemzalwane ukukhuthe lokho noma usho isimo sakho ukuthi mina cha lokho angihambisani nako lokho kuthi akusita lokho. Ngeke ngabekisa lana mangifundisa ngaso lesifundo ukuthi kuyenteka ubone le mali lemsebenzini uyibone ukuthi ihleli kabi futhi na inganyamalala le mali kude lo tawubona ngimi nje kuphela. Uthatha siphi ke sinqumo wena njengemfana waNkulunkulu? Sinqumo sakho lo sithathako ngiso lesitawusho ukuthi mzukwana sekutholakele ukuthi le mali inyamalele kwentekani kuwe. Mzukwana sekucoshwa abantu uyacoshwa yini nawe? Mzukwana sekuthiwa ibhadalo le mali uyayibhadala yini nawe? Kungako kumqokwa ukuthi sinake ukuthi lesikubukako senda njani ngakho. Kune-artificial intelligence ke bazalwane ngeke siyibalekele bengingayisebenzisa nje la artificial intelligence ngipresente kuphela kube ngiyo lengenta lesifundo ngiyadeclareisha ke manje ukuthi angakayisebenzisi artificial intelligence ngiresearchile la kodwa kukhona lengikuthethe ku-artificial intelligence mangiyiniketa lesifundo ngithi aseyinhlakaniphisa.
ithi kune-impact on our thoughts. Ihlupha ngoba isingisi ngawusho nje ngalesingisi ngase ngiyahumusha. What we look at influences our thoughts and emotions. According to Philippians 4 verse 8, instruct us to dwell on whatever is true, noble, right, pure, lovely and admirable. Lapho uthi le AI lesikubukako kunemithelela kulesikucabangako nendlela lesenda ngayo tintfo. Ithi futhi lana guiding our hearts, ithi lapha Proverbs 4 verse 23 uyaseluleka lo Proverbs uthi asigcine inhlitiyo tethu ngoba konke lesikwendako kuqhamuka etinhlitiyweni tethu. Lokho okay, this guiding includes being selective about what we allow into our field of vision. Lokusho ukuthi ufute sikhethe sihlunge ukuthi yini le vela kwemehlweni ethu. Sengisonga abazalwane. Ngithi ke iscenter noma ingcikithi ye critical time yalesikhathi lengithe mina sibucayi akube livi laNkulunkulu. Utigcishe livi laNkulunkulu kuze nakufika isikhathi sokuthi udecide sokuthi uthathe isinqumo uthi kodwa livi laNkulunkulu lithini. Akumnanzi nje ukuthi ngalenye ilanga uze uvikelwe abantu bathi cha lo ngeke size simnike lokho ngoba siyathi ukuthi akakunathi lokunje. Lona ngeke size noma sende ama gifts asingeke simnike lo mzalwane ngoba simo sakhe siyathi ukuthi stand sakhe sithini makufika kule dinto leti. Now i-authority yethu njengebantwana ligunya lethu njengebantwana baNkulunkulu ngilo lelivi laNkulunkulu. Kumnanzi ukuthi cha ngilesinqumo lesi ngisithethe ngoba livi laNkulunkulu lithi. Ungabi nemahloni naloko mfana waNkulunkulu ngoba ubonile wase uthatha isinqumo lesivedwa livi laNkulunkulu. Sengisonga. Imbi yalesi kubonako ichubeka njalo njalo. Namuhla siyakunqoba, kusasa sibhekana nalokunye futhi sikunqobe njalo njalo. Uthi ke Jesu labafundi bakhe bathi kodwa ngubani lo uyangena ezulwini ngoba abekisa Jesu nganayo indvodza lenjingile ukuthi lo njingile kulikhulu ukungena ezulwini. Uthi ke Jesu kufanana nekungena kwelikamela enyalithini. Akasho nekuthi kufanele ukungena kwembuzlwane. Yabona mhlawumbe kube imbuzlwane ngabe sithi ayicishe kuclose ukuthi udane noma ke induthwali. Kodwa uthi Jesu likamela. Bathi ke bafundi bakhe bayabona ukuthi hayi nembala ayikho lenza. Uthi bathi ke pho ngubani uyangena ezulwini. Uthi ke Jesu ngewethu emandla ngekwenu ngeke nikhona kodwa ngaNkulunkulu ningakhona. Injalo indzaba yokuboka abazalwane. Sibuka njalo njengoba ngidawuphuma nje la msakadweni khona le ngingahle ngikubone ngidawubona vele ngize kodwa njalo nje ngithatha isinqumo sokuthi live laNkulunkulu liyangivimba ukuthi ngingakwendi lokho sengikubonile kodwa ngigcwalisa ngani ingqondo yami kuze ukuthi lele ngikubonile kungangcolisi ubungcwele bami. There is no time that a Christian ought not to be holy. Asikho isikhathi lapho khona umzalwane kufanele angabi ingcwele khona. Kufanele hlale ngingcwele njalo. Kungako sihlala sihlambulula njengebazalwane. Emandla ethu ke bazalwane siwathatha kuNkulunkulu. Kube ngisesontweni ngabe ngithatha sihlabela na ingoma lethi ngokwethu siyehluleka kodwa sithatha indzawo yakho uNkulunkulu wethu sencike kuye uNkulunkulu kuze kuthi sibe nemandla ukuthi lokho lesikubonako kungasiwiseli esonweni. Ngiyabonga kakhulu isikhathi lengibe naso mlaleli ngina ZM la angathi noma siyasithola isithuba khuluma nemlaleli yebo mlaleli ungashaya inombolo 78436839 sesike siyibuke lendzaba yekubangcwele emehlweni. Isikhathi sethu sesincane kakhulu kodwa nje mhlambe munye singabuka ukuthi indzaba yobungcwele emehlweni ihamba kanjani. Ngiyakhuthada ke mlaleli njoba ngike ngasho nje ukuthi hello ukhona umlaleli? Yebo babe siyaphila njani nini? Amen.
ukhuluma ngalokhu ungathi wakhona wantiwe ngokungcwele kunjalo ngoba abantu abazolukhange ufuna ukuphila endaweni engayiyo but endaweni yakho yakufihle lokukholwa but endaweni enye uthatha impilo kunjalo ufuna ufunde ekhaya indawo ofunda kuthini yakho la uphila khona noma ngabe kuphi wena uphila kungcwele ngoba unankulunkulu ekhaya siyabonga kakhulu siyamangalisa praise God. amen siyabonga mlaleli siyabonga so njalo umlaleli ukuthi ubungcwele akusiyinto yasesontweni noma yasekhaya nasemsebentini yiba ngilongcwele konke la uvela khona ubengcwele bawuthola lithuba lekutiveta ukuthi usima kanjani shono ukuthi wena usima kanjani wadana naJesu uphila impilo yebungcwele sesisonga nje emlaleli ngingakhuthaza lokuthi njoba sitawucala umnyaka lomusha tentele sinqumo kuba isikhathi lesihle lokuthatha sinqumo nakucala umnyaka ngoba kunemandla lokuqala kweminyaka kunemandla ukuthi uphule letinqaba letikuhlulako njoba nje sitaba nabo crossover thatha sinqumo sokuthi Nkosi ngifuna kuphila bungcwele njengoba ngikhuluma nje la ngeke ngakhuluma nalo mnyebabe lapha lesikhonda naye ukhubateke ngingabona emehlweni bengilungisela sona lesifundo wathi noma ngabe awuboni lokwavishwa kodwa uyabona ngoba njengoba ngilapha nje ngiyayibona leya TV yami lapha ukuthi kunana station nasiya lento afuke ngesivuli ngiyayibona naleya mali ehleli kabe emsebenzini lokungihledi la lokusho ukuthi utithathela sinqumo ungake fiki nalela uyakhona ukuthi mina ngitawuphila kanje mina nangidibana naloku Nkosi ngiside ngifuna ukugcina bungcwele haleluya siyabonga ke mlaleli siyakumema ekuvaleni kweminyaka ebandleni sinayo inkonzo icala nga7 mhla ka31 ngelesibili wonke umuntu umukelekile sitaba nesikhathi lesihle lapha sihlephulelane ukuthi uNkulunkulu sendeleni kukhulu kakhulu uNkulunkulu lasendele kona kuyamangalisa kulomnyaka lebesifunza ngayo iholiness sigcwele kakhulu imigodla yethu vele igcwele tikhwama tethu tinebungcwele ma-tips ukuthi sitawuphila kanjani kakhulu uNkulunkulu asisite ukuthi sibugcine bungcwele ngoba ngaphandle kwakhe ngewethu emandla uyathi umfundisi emandla ekuqenza angeke size sikhone kumjabulisa uNkulunkulu sifake kukholwa ekhathi uNkulunkulu abe nawe mlaleli ungene kahle kule Sunday yekugcina eminyakeni nami ngiyalibonga lethuba lekukhuluma nawe sesivala umnyaka nje iprogram yekugcina yelibandla lethu le siyawuze sibona neminyakeni lotawu uNkulunkulu ke asigcine sonke ube nathi egameni laJesu amen siyabonga